World Environment Day ni salo June tan ni 5th salmari wo Khumlung Bazar amchayo sabsutra khlaimani samung khlaikya aboni ulo Khumpu school ni boundary bisungo buphangrok kaimani panda khlaijakha aboni yagulo o program fainai joto buri rokno organization amna bagi khutung rok bagjakha aro manjakha MDC Gita Debarma Kacha Montri Mebar Kumar Jomatia TWF Central Committee ni achuk phang Manihar Debarma Jonal achuk phang Biswa Rai Debarma tei kwbangma borok rok Puilano sini media rokno belakang hambai ini ni sini activities obono coverage klainan bagi sini bagi to puilano ang sini maharajano belakang khulmung yakpado tami bagi hingkai bini tijul mangbai bini phurung mangbai jeng bebak engelo no samung khanyen bagi jeno klainan bagi ba utsaho rumani bagi ini especially 5th June dan Semano World Environment Day ini akabat bisa Poribesh Divos ini ni salo jeng joto jagano sini di pramot tamingi Maharaja ni dagi menurut sohino jaga-jagao thai gereng thayo cleaning toli tongo jeng exactly climate ni sini jaga angkai komoleng headquarter ni songlokno bazaar sini Dukmali bazar tongo bazar surrounding jeng khaileka angkai khana chini 6 tarik jon hingkai TWF Foundation de apart from this program orthat TWF Foundation de oboni kese part hisabe tini chen 5th June World Environment Day obono bor soi bahaino tini cleaning khailekha abon pore plantation kha hingkai haino hai tini kisa weather bo haneng ko bat ko khaja a jarang ke tiffin khailekha chini joto ti pramotha TWF YTF akabat ini student organization ni botongo oba klai chentino jaga khlaibe mani yagulo borono kicha sokat hijabe ani hamjakmani sokat hijabe khutung kisa baknai je samung khlainai phainai jala phano buri phano jenge samung khlaile mani aboni yagulo khutung baklainai je jentabu chini bisingo tongo chini former tribal welfare minister botongo tongo chini TWF ni advisor ni member tongo vice president central committee tongo secretary te o jaga ningai chini otro elakaro nai tongnai je kono somoy or sal any time link hangkai chini party ni borok ngai o jaga chini bisurai tongo dolal tongo sudon tong sonjeev tarpore modon tarpore chini TWF ni joto kormi rok o jaga ni borok tongbai gai along with chini kono bisini chairman no botong tini chang mai baksa o samungo ne dabu chang tere thai khutung baklainen khaching khamba chang tini actually World Environment Day oboni upolokhe ang lukorok no obono kasar namu chung ba kobok namu chungu chang sak bai thang sak simi clean khai tongo bai india chini surrounding chini poribesh chang clean khai tona nangnai haikai kaisa ditiya tongkai chang je samung khailai tongmani clean khaimani oboni te kaisa message sangka hai जोंनि जिबो हायनो chini surrounding clean khaitani जोंनि जिबो involvement tongi mano mane ke bo jaga kotor chikon ni krei जों joto mane clean khaitani sak bai thang nijino bedogai clean khai mano abonon chini tini ni message sai tino jaga chini kobang ma nogo samung khaya borok khanya nange borok abai borok bahino khaye social media o khaye जों samung khai phunugo obonka obono je जों chini surrounding clean khanyan bagi ke bono lachina nangya kono o jaga payment nangya जों bai thangno sakthare obai ke samung khaile mano obono ke message namu स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19th जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।